خوتي؟ يرا خد عمل دي وبابي تبي بارت بخير والله ما بخير ساعته تاخش شاوي براي جوان باشين اشتو ميفاني ترى باشه انت چاوایا؟ الحمد لله تصاوب وليش ترازي به خدای شما گیارازی خدای گلک حشمه که تصاوب خوش برما برسه كم برسي ما هبون يجبو في مثلا قوم مثلا يكشي اسلامتي هر تيك ديانتا مسيح ده إيجا مگو مثلا ويجا ما كتاب متاب نخوندن إيوانا یک چاوا به یک کار مسیحی مثلا به ويجا مگو مثلا يكشي إسلامتي قاوا خبقلو بين هر دين كي دين مسيح مسیح ندینه تکه تجی اسلامات درته تجدینگی درته تودگار باوریه به خدا رو اوجی پیوا خودشی مسیحه ما پیوا خودش کداره ما ناز کر داغا ما هات انجیل وکر ما خوند ما گل مسیح نو يعني سر دين قد تعالى دي قسم ديانتا مسيحية نه دیانت با خودتونه دیانت تنه هبه ایدنگی کن جهنمه و دیانت تنه پیوا خوده هیا و بس و علاقت های مبینه ما و خوده دا اوجی به مسیح بخوینا مسیح لسر خاچه لسر صلیبه ام وگرینه خوده يعني دل مجدا في انجيل بردن بقولنا خدير حلو ده گوری انجیل بمشه تو گوری گوتنا خوده دمشه لانو گوتنا خوده حس کرده نه گوتنا خوده نه تاره سری از دیا قد که يعني الجوري وين الجورا كيجا ديانتي مش گوری انجیل بمش انجیل ها رحمة لي بافي إيجا فيجا أجبراي خربيج مثلا فيجا ولو دليل كي يعني إيش مش كتاباتنا وش آياتنا خيو إيروتي رسالة كي بدمي واقعي عقلي منطقي شن بفي رنجي تشكي بدم خيو منش كتاباي ومنش تحريفاي جملة ثانية ومنش شيخاي ومنش ملاي هكا جملة ثانية بتاعته قسم زواجة مسيحي ده مثلا شاوان شرطي وعاداتي وتقاليدي وديانتها ومثلا زواجي ده برداني ده دخوستني ده درابورونشنا واد تكارش مال بچكي بباي بخير اخوغو بابا موضوع عندنا جامع دي سابطارة بيجم دين تضع عادات وتقاليد هانا مسيحية ندينة فعادات وتقاليد جامع تنانا جامع خده اقل دايما وان باقل خو بزوجن چاوا و تشتي تاور مهم جمارة هاول دو مسيح يبر مهم بود دبه كچك باورمند به مسیح صد جدلی خودو و کرگجی باورمند به مسیح صد وصا کانم هفرا بزوجن اگر یک جوان نباورمند به مسیح صد نابه بیدن را بزوجه هوا یک ایدو دیه زواج جمع نه ام بزیرا و دارا و چیک چه قصا زیر تکری جرا ها قصا 1000 یورو تقدقل بکرینو دیسو مشکلات نه اوكي اهم شيء علميا انت بفكره انه دليوا وكافة فكريوا وكافة من جاف تعمل دكان من حردك باورمانت المسيح صاد ومن خزمات مسيح دكان عرفت شتي باشا ونجو وصو بهافرا مناسبا هافرا بزوجن هاري كوركتنا انا مشكلاتنا اگر كونه دقل بكا بكري وانا بكري اگر كاتشك رازي دبي وصو اره اوروبي رازي دبن بس اتشيره شاتنا انزونم چاوايا فوصل زواج لبوما واكيد باش طلاق هيا طلاق جي تنع بوما اذا اگر بيراكي يا ظلامي و چو يعني گناه کرن خيانه کرن کرک ظلام چو بيقدر راضي یا جي بيراكي چو بيكي راضي وصل طلاق چه دبه يانجي ياك جوان بمرن چه دبه طلاق چه دبه واكيد نجي يسوع المسيح هات حقا گناهتا لسر صليب دان واگر تبي باورك تش گناه خو خلاص دبه واگر تحطو مرنه دي مسيح ماشي تجحنمه نابينه يعني قرب مخلص بن بحفر بيرك وزلام لقورا
الجورا مسيح وقو يعني حرضوا المسيح بتابعين تدبي مخلص بن شافر تشكي خوش يعني بس يعني زواج الجمة تديد شار جاري مثلا فيقا تقو مرين باش بو بيشتي مرنه وخيانة تقول مثلا نخوشي قسمي نخوشي مثلا بيركا يكي نخوشك جماعة إياك تشورجن تنا آدم وحواء ياك عبر زوجي وياك بون فجماعة إذا تزوجي وتهاري بيراكا قدن ما قو طلاق چه دبه أو چه تحسب أو زينة تحسب تا زينة كر تا خيانته لبيراكا خاكر أف زينة چیه؟ افتشتو نه پیروزه لجام خوده لانو خوده دبه لبو ما دبه چه؟ دبه اگر دب هفر زوجی دبن جسدك دبن ياك وياك جوان چوب ياك دره او جسده دشكه جامع قالك پیروز زواج وشوفه تقول يا شلا تقول چه؟ نخوشی مثلا چه بود نخوشی نخوشی اوكي ناخوشي جي خده اما باوريه ما بمسيح صاد از قالك شو مسيح حزدك يعني جدلي خدا بدي مسيح كاتمه واز يعني اج مسيح رو تعيشه ومسيح شب مده زور سپاس اگر نخوش درکت در مستقبل دو اگر زارو کنینه اگر چه بیه خلاص او جمرايا ومسيح دبه اگر يعني چتا نخوشيه وي هابه يعني او بوي نخوشيه دبه الشق لسر ملات دور خواه يعني دبه نقولي لا اف بيراكو نخوش وداره وبمسيح قرتي وبمسيح تبشير دكي وهاول ده انا كان نخوش من دار خده بيسا خده نخوشه دايما خده دور خوش خواه يعني چه نابه بزوجه گو مثلا نخوش به چه نابه زلامه یکادم بینه اگر مر تقانه اگر نمر خلاص او زلامايا زورلغي ناكشين ويشاغ يعني او زلام يعني مثلا العرضي بكاري مالي تديد كاري زلامي كاري زاروكاي يعني بشكي زورلغي او زلامي تيكا في طنقاي مثلا هر الشغل ور مالي بيركاوي العرضي يعني مثلا قويا كيش خربينه آلي ويبكي نچتر یاکه بینه بکوب خوشکد وی هنه جیا وی های فلان های کانن آلی وی کن بوی را حارکن ماله پاک بکن در اما تو نابه بوان را رازه نابه تزینه بکه تزینه کرد زینه گناه لانوش بیده ده خدا گود چه بو موسرا بویازه که دو وسائل 10 ده چه لا تزنی او وسائل 10 ده لا تزنی نامش تزینه بکه تزینه کرد تا گناه کرد جهنمه والله صارت زنا تشكي بيس ونباشي وبلكي براي جوان برسكي من سر مشروبه هي يعني او قسمايا شاوا درباز بتكاز كارم بيجن بس هما في سؤال هانيجي وش بو سر برسكي ملات فيدي دبينه ولو يعني سر مشروبه ما غلط فهم كريه يا غلط فهم كريه يعني مثلا الباوة تشاوي مشروب درباز بقسم مشروب إذا مثلا مشروب مسيح دبيجي چه دبي سرخوش ما بن وين سرخوش بين وين چبكن وين گناه بكن وين زنا بكن وين خلقي بكوجن ومسيح چه دبيجي سرخوش ما بن تا سرخوش بي تا گناه كر ايه دي ها بس ها باش تعرف بس ولو ساعتها تقلكي خوش وسباس عجبهم لنا عجبهم مسألة لا مسألة واقعية وصدية وتجامر لا جامرة تشكي غلط تنبو ساعتها تقول هف خدای راسته نویده به هر 4-5 را نویده به اگر هر پیراکو خبر ده و اگر وین خواستن له وفت لپشتی و طلاق چکه بوتنيتا تجي خدنن وصد صدي وبوتنيتا تشيكا خواربون تيتنا ويعني بس بتشكل سر عرضي يعني واقعي كوي قسمي مسيحي اختلاف هي بس قوتني قابا قوتني راس قوت علاقة مبجعدين كثير او نو لقولي كتابي نو ماشن
هونو جاما مسيح دبيت بزوجه وباشت بكاشكرا رازه او نو نا او نو الجوري انجيلي نا ماشن او الجوري عقلي خود ماشن نا مشكلة منه عمر مجور متابعك عمر وكتابة تخازه تتخازه انجيلي بخوينه ايه سباس وساعتها تخش براي جوان ومالتا اول سر قوتني قوت اشمر قوتن وساعتها تخش هو تاجي خوش